I tako ti ja zapričao. Konduktorka? Ama sad ću dođem, čekaj malo. Ma neće ti oni dadu popust. Ali ja sam student, imam povlasticu. Ma zajebi ti povlasticu, bravo, niš ekspres, luksuz, pogledaj, televizor imaju autobus, mangupiraj se. Alo, gospođo? More marš, majke ti ga, strpi se malo. Aj, kartu na pregled. Evo, mogu da kupim kartu, može pa posniziti trebu, a? Jel te radi neko niš ekspres, bre? A, pa ne radi niko. Pa onda ne može. O, majke vam ga pokvarene, jo. More, sad ću da oknem kontrolora Ramadana pa da vidimo kako će praviš. A nemoj samo Ramadana, on lud, majke. Ramadana, ovdje vam. A bre, ja sam Ramadan. Ma, boli me nekurac ko si ti, nego... A pogledaj, imam i značku bre, ukrasan gi. Ma jebala te značka, čoveče, dajte mi popust lepo. Ma nema popust. Ama kako nema na Banovinu, mi rekoše tamo. Ama koja je to Banovina? Pa to ti tamo gdje dele povlastice, čoveče. O, prvi put čujem. Nije čuo za Banovinu. Prvi put čujem za Banovinu. Daj lepo se dogovorimo ljudi pa da se razilazimo. Ama ako ne dadeš paru za kartu, čutu apsi, majke ti ga nabijem, sve ću tu ubijem bre. Ama ljudi, šta mi je, kako to je? Ama daj paru za kartu, inače ću da ti strmam sa strujom, majke ti ga nabijem. Ama nemam! Cigo, majke ti ga!